Nos está haciendo, entre otros, test de colesterol para todos los visitantes, ¿no? Pero a la vez también nosotros una machine, manera por WAC-mitras, una machine de diálisis. Esa que es la machine más nueva que nos tiene en los departamentos y nos está donando toda gente que está interesada en información como una machine así está en otro. También nos sabemos que folleto, tocando carbs, por algo que nos está llegando temporada de fin de año, allá cuánto carbs se tiene dentro, toda información y nos está donando y también a la vez como cuida para no llegar cerca de nosotros como paciente de diálisis. Nós temos patologia a oferecer informação sobre o que está passando com o material, quando está overwerkt. E nós também um ticket de blood bank, com o que está fazendo como donor, informação de donor. E também o hospital mesmo está oferecendo serviço agora que não está bezig tá se teste de colesterol. Tem diferente material, tem galblas com yin de pedra, e também tem appendix e tem tripa, tem darm, e tem schemel, tem tuberculose e de mês nós temos pap testen também com um tawag bomicoscope. Dus para gente por wake também bomicoscope com ito si direct. Hopi biya gente não sabe que passa com o material ora nang hace test. Então a não pode que de verdade passa. Dus não pode com galblas mês, não pode pedra com ito si direct, não pode appendix com ito si direct. Live e hasta de microscopie não pode que sei também. Agora que nós temos pacientes que estão thuis liggend, não por bem fazer teste no hospital. Dus a nós estamos oferecendo serviço em nana que nós mesmos bem seca não, dus nós bem seca paciente, grátis, free of charge, para fazer teste aqui na Panam. Agora na Expo nós temos hopi gente que está interessada para vir donante, na registrar, também. Nós fazemos aqui via sistema novo de nosso website. E ela vai super bom. De hopi gente tem pergunta over de parte de donamento de sangue também, o processo, e nos explica, nos para com 3 trados e é sumamente interessante. Deze Expo vandaag staan wij als ziekenhuis, als één team. En dat betekent dus het ziekenhuis, het laboratorium en de bloedbank. En samen staan we hier om mensen in te lichten over chronische ziektes en over hoe belangrijk gezondheidszorg is en hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen. Voor je mentale kant, voor je lichamelijke kant, voor de samenleving, voor het welbeweven. Dus ik ben hier heel trots op dat we hier met elkaar staan. En samen met het team laten we zien hoe bloed eruit ziet. Hoe bloed eruit ziet wat niet goed is. Wat betekent bijvoorbeeld als je suikerziekte hebt. En als het nog verder gaat als je diabetes hebt, wat er gebeurt met je bloed en hoe we dat weer kunnen schoonmaken. Bijvoorbeeld door middel van dialyse. Maar ook hoe galstenen eruit zien, hoe darmflora eruit zien. We vragen ook om mensen zich aan te melden voor de bloedbank. We hebben nog steeds heel veel donoren nodig. En met elkaar laten we hier ook zien hoe belangrijk het is om voor een goede gezondheidszorg te zorgen. Wij zijn hier als één team. En nog steeds partij eigenlijk voor u als samenleving.